навруз ки ҷашни тоҷикон аст ва таърихи беш аз 6000 сола дорад, имрӯз онро оламиён таҷлил мекунанд. Навруз is a holiday of Tajiks, has more than 6,000 years of the history, and today it's celebrated throughout the world. واعترفت منظمة الأمم المتحدة عيد النوروز عيدا عالميا عبر الاحترام الحضارات. ҳоло ҷуғрофияи таҷлили навруз аз ғарби сарзамини чин оғоз шуда то осиёи марказӣ, нимқораи ҳинд, қавқози русия, туркия, аврупои шарқӣ, кишварҳои араб ва африқои шимолӣ доман густурдааст. Навруз является праздником таджиков и имеет более 60-тысячелетнюю историю, и сегодня его празднуют во всем мире. وأصبح عيد النوروز عيدا عالميا وثقافة مشتركة بين سكان العالم، ومن غرب الصين إلى آسيا الوسطى، ومن آسيا الوسطى حتى القفقاز وروسيا الاتحادية والمنطقة الشرق الأوسط. Now celebrating Navruz, geography spread starting from to the West China to Central Asia, Turkey, Russia, Eastern Europe, the Arab countries and then North Africa. During the independence, Navruz became a part of the global community. Today, for all Tajiks and all the countries, citizens of the world, Navruz is a matter of pride. Navruz is an ancient and beautiful holiday, a awakening of nature, and it is recognized that Navruz is the international holidays. Сейчас география празднования Навруза распространилась, начиная с запада Китая до Центральной Азии, Индии, Кавказа, России, Восточной Европы, Турции, арабских стран и Северной Африки. در دنیای جهانی شوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها تجلیل و احترام واقعی عید نوروز در بین ما تاجیکان مایه افتخاری بزرگ است. яъне дар даврони соҳибиси қолӣ имрӯз наврӯзи тоҷикон ҳоло ба ҷузъи тамаддуни башарӣ табдил ёфтааст. имрӯз барои мо тоҷикон ва кулли кишварҳои аъзои тамаддуни наврӯз боиси ифтихор аст ки ин ҷашни кӯҳану бостонӣ ва зебои табиат ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ эътироф шудааст.